Cek kenon. Balakon. Bau aja. Geus kataria kulo can. Kira atuh ngapalkeun maneh. Pulang ngodok deung kagok. Mana geus katalat can? Yang geus satu ari maneh geus can. Nyaw sewe. Wow, bapak. Ya bakal ngapalkeun. Ya. Kenaon Ulang-ulang we. makanya yang curi kayak ku orang tara curi kayaknya jagoan Saya. Sing Betawi di dia. mun Waalaikumsalam. Ayo orang ramai. Jangan nama marketing nalar orang ngaderes ya. Ayo. Ngaderes ya kulo. Ya kulo badan bede jalalim musalian ala nabi walali abdul nasiru romatil karimi ay amadudu abidi rohimi bilun sulaseun hidayo jaradun ababu setun bangga satu seradun balainu untuk tabi madin paksirin auduma abatala bil kabiri wa itu dama patmu manabi autang kasih patawa kasrati walamun hain bitakat putiha habisi wadani sududi padoha sumarubai uti babir wahidi walidi sitani berjahidi pahala pahala data pahala pahala kita pahala kentut sulasi arbaun ma'asi warasi wasamin salasi tadi nomor harobai besok akroma wapahala kau semua masusu masih hati dirajan di papat ruangan pasar rawasa di ta'ala ala pada tapala namun ta'ala wajib tapala. Nih kasih kieu yang di pesantren teh yang balik itu. Ini tadi. Siapa tahu kasopanan pisan turun. Bawa eta. Sudah menahan. Kalah lawan turun. Naon dia teh? Memang. Bawa teh kasopanan pisan turun ka dieu. Ayo. Dia sia.
kakarapisan mending murid anyar kieu patut. Buat kieu mah sare murid anyar. Apalkeun misalkan masang-masang cutna bolam. Bisa ya mau sare nang geus penting. Aku kurut bisa ente. الصلاة والسلام عليك. Mana nih? Ya, ulangnya, oi, ya, ulang, sungguh, salah, kau mengingatkan akan ya. Udah. Ya, subuh, mengingatkan akan salah. Ya, mana ya? Udah, salat kok. Udah. Salat subuh. Buhnya Gat. Akan mesti kau benar kan? Ya. Gat. Sungguh salah. Ini salah. Itu akan bikin kalian. Salah. Ya. Mana? Ya. Besok harus dipencet sana. Ya. Bawa tiara reset ya. Iya. Reset. Ya, semua. No, salat. Ya. Ceng, hey. Ya, jam. Ceng.
udang. Siap teh. Anyar kan, kan? Kuat, udang. Udang. Siap teh, ha? Udang salat subuh, nyarikan tuh, good. Salat subuh. Good. Jadi nggak tuh salat subuhnya. Awas yang untuk salat subuh.